Namkena kambe ka Master Xitsonga analyst Chianelo namhla of course ta khe la Ben Mayenga the president leyi nga ta khe link vele vele na Hlavu the Gupta. Yeah, then from there of course khe hundza khe ka timhaka ta Sam Free ku ndleka yini here, what's happening. Even then vele khe move khe ka timhaka ta mana Portia and Gift a comedian my tiva hinkwenu. Even then makumu of course ta khe hetela hi timhaka ta Khasero xideleni xa ndhuma. Yeah, so as normal vele vele hayi project ya hlawile kuteni ngumshitoko va kha yi huma vele vele for Easter and stuff like that. So no mina no hlamula ka simhla of course ra ti 25 ta February post leyi nga fika a yi tsala because ifike hi vona faka kombisa ku album ya mina ku ya yimbela Ben Mayenga hinkwayo this year. Khandla na matini kwala ku fana na loko yi lume Rambo so leswi nga ku faka kombisa swona kwalala ako ana vele khale vanhu va yimbeleriwa. Number 1 Gezani Thomas Mzamani a ku yimbela Matshwa most makamakeni a ku ri Matshwa. Zing Zong ya Prince i Ben Mayenga. Mara number 3 hi Hlavu a ni laha va tirha as a group so hinkwavo a va yimbelelana sort of, yeah, it's fine. Number 4 Maxaka ya Sikiza i Khazi na Khazi na Ben Mayenga. Number 5 Bengu Bengu Banana Color Block ya Joe Shirimani i Khombo. Okay, fair enough on that one, fair enough. Mara Bengu Bengu musa a ku ri mani nyana yin'wanyana but it's fine, okay, hey yana ku jaja ngopfu. 6 ni kombela u choose ya lekere AJ Junior to tala ta lekere to almost simta 90% ya simta lekere a ku yimbeleni se producer. Number 7 tsokombela na Sakamela a ku ri Mafosi kasi la a ku ri Mafosi hi vanhu okay to tala ku ri Mafosi, it's crazy. 8 awubheke ya lekere Shamakom, yes, yeah, as we stated the sim to tala ta lekere is basically the artist tin'wana not to va yimbela to tala kahle. Number 9 ta sala ni ku yimbela Paparila and the other artists. So hayi kho i ntiyiso kwalano hayi Bemongo na ta producer yin'wana la verima i Vcat ya ya most nsimu ta yena vele vele ku va kha ku yimbela J John and overall la to tala ku va kha ku ri J John va kha asuma la and stuff like that. So it's not a problem koko loko se ni kha ni cheka naswona ku Vcat se loko ngenini wa nghena kha asuma. Is doing great so far I guess in terms of ku va kha yimbela as a producer and stuff like that. So mani one problem ya swona ku language because swi ta njhani Hlavu ni nga n'wi follow ku ze ni nga ha ri ku ti post yini, what happened? Swi ni ku ni ha ri ku n'wi followini la, what happened? Or ni Bison Press ni nga no Bison Press because ni to ku Hlavu ni n'wi follow, I don't know what happened. I don't know, and fika va ri ka ti-favorites ni kota ku hatla ni vona swilo swo ni hlamula naswona ka na ha ri ku n'wi voneni swilo swa ti-Facebook. So no, it's not a problem hinkwenu swi ta ku Hlavu nga swi koti ku yimbelela sweswi swilo leswi nga swi hundza sweswi we all know. So mani vona problem ya swona swi kahle hi Hlavu hopefully the project yi ta tirha kahle ku vheve ku endleliwa mali, it's not a problem hi leswo. Yeah, hayi khe hi ta section vele ya murhangaphandle ku na post mi nga fika ni yi vona yi tsari namuntlha yeah siku namuntlha of course ra ti 25 ta February yo tlhe yi repeat kambe vele mara sweswi ku tlhe ku va ku na image leyi nga yi vekela laha yi fika yi tsala ku vujelejele nyimpi ya le nhlengweni, hi leswi of course yi nga fika yi tsala swona and then yi fika vekela image ya yona kwalano of course swona yi na vusocha maybe kumbexana yo hi nyiketa a hint yo cover ya kona yi ta yi fambi hi vusocha lembe leri I guess. So loko swi ri too early for a cover sweswi ka ha ri n'hweti ya February album ya huma ri late vo ma October kwale. So I don't know why yi vekele na this image but yeah yi kombiseni vele ku i risimu ra ri nga ta ri kha ri ta later this year
ka ti-comments va ni vona mi kha mi kombisa timhaka to mirhi i love song. I thought it was a beef but ni vona vo tala va ka ti-comments laha mi kha mi kombisa ku i love song. Koko a ni za ni vutisa ka ti-sources ta mina for now but ya ni vona last time loko hi update mi fika mi kombisa ku hayi it's a love song. Yi fambe line ya vo magic nyana so sort of and stuff like that risimu ra kona. So I was like okay. So hi vona ti-cover ta murhangaphandle ku na tihlayo mos ti nga na vusocha nyana. A hi chekeni hi tini ti nga va na vusocha nyana. Hi ku langutisa swona ku ti ve kona leti a ti ri na vusocha vo December Revolution kwala na ha swi vona. Ya malamba na yona hi vona a yi ri na vusocha kwala loko hi cheka na vana va nhova na yona a yi ri na vusocha loko hi cheka kwalano. Okay. Fire Brigade na yona ya to some extent hi nga yi yelerisana nyana to some extent but ya ya xi ri xona laha. I can see ku na pattern yo karhi na ta vukhongeri ti kona to hi le ya Jesu na ya volume a ti famba ni hi vukhongeri na liya ya va yuda le henhla le. Okay. Na pattern nyana letiya. Okay, and then tin'wana ti na swa vukhandziyi loko hi cheka kwalani ya hanci yin'wana ya xithuthuthu. Hayi leswo guys hayi ta hi kha hi vona nese fike loko hatla hi humesa update ni nga yi kuma va nga ni cheta ti-big fans or maybe ti-sources ya hi leswo. And then vhele hi kha hi ta ka Sign Free na mina no hlamala hi post leyi of course a nga yi posta hi ti 24 ta February la nga fika kombisa ku I've done a lot for people and it's good but now it's time to focus on myself. Hlamarisinyana ku mina loko ni yi hlaya initial mhano maybe kumbe xo no vula ku focus on himself in a way yo like se loko andla swilo a swi endla like hi side ra yena ntsena like a nga ha push ti-artist tin'wana because a swona i munhu loyi a nga pusha ti-artist to tala swinene. But loko ni cheka laha ndini ni hlama swi hi comment leyi nga fika yi tsala laha fika kombisa ku kahle ni lava ku tshika music which is crazy. Swi ni hlamarisinyana ku why he's doing great at the moment. A ni twi ku swi nga swi vange nkarhi wun'wana artist ya va distressed nkarhi wun'wana a ni twisisi or ho ka nga ti kumi ti-gig I don't know why swi ri so. A ni twisisi ku why are distressed like this. A ni koti ku swi twisisa mara wa tikuma ti-gig mos maybe va ri kona le 17 nyana this year nyana. Okay, yin'wana hi leyi gig la a ri kona yo mbirhi already kwala no hi kha hi cheka. Let's see at least kume nyana timbirhi laha ni ya vunharhu leyi ive na yona 5 January. I koti ku va tikuma 3 gigs this month. So a ni twisisi ku i xi hi nga ya ri kwini. So it's something. So a ni tivi wa nga va a ri distressed hi yini hikuva na music wa kha a posta online wa kha a kuma na ti-royalties and stuff like that. So I don't know but vanhu va le ku n'wi motivateni laha hansi loko kha ni cheka na vo Phat Mabandla kwalaho swona ku le ku n'wi motivateni kwalaho. Na Maswanganyi kwala na swona ku na yi le ku motivateni kwalaho. Story yi komba yi kha yi support. Mani swo yi pfa yi wisa ka music it's a problem nyana because wa lose at that momentum loko se ya ve kuma ku se swilo se swi fambe ngopfu xiyimo nyana xa le henhla nyana. Ko a ni vhele munhu a karhala yo karhala heta ku yini wa karhala yo karhala but ni twa me in over swo swi risk ngopfu leswo teka ti-break leti swo swi nga ri kahle ngopfu leswi mani swo swi nga ri kahle. And se ni ku ri la ku teka break a teki yena ku yimbelela mara a continue ka producer kha ni lama than ku va a tshika music entirely. Ni twe na ku it's a huge risk ku ya hi sayiti ra mina music nga tshiki Sign Free it's better loko ku ri hi sweswo i va wa ha continue ka production than ku va i tshika completely because swa onhela swa susa na momentum kuma loko se ya vuye kuma ku se swilo swi cinca ku hindza because fike ve kha adapta ka sound leti va kha ti ri kona kha evolve na tona. So loko once ze yi hume ngopfu kuma ku loko se ya vuye kuma ku swi kona swi nga handli swona ngopfu. So don't risk it mi humese risimu ra kahle ra wa ni tolovela it's a very good song. So there is no need kahle.
So there's no need. There's no need. It's good. So leswo I'm free swo la ku wisa leswi it's a problem. It's a problem. Sukelani sweswo loko u ri stressed wo teka vhiki nyana hayi ku la ku tshika music a ku wisiwi hi leswo. Emndavhele hi taka mana phusha na gift mi nga fika somehow yi kwatisa vakereki. It's crazy ni kota ku hi report because swa ha relate nyana ku vhele ka mi swono vhele va hi kha hi ri ku update nyana leswi swi kha swi relate na timhaka ta kereke ya apostol and stuff like that. So ngo update na kwale wena ku ndleka so if yi ndla this video clip hi nga yi pfula hi twa ku ndleka yindla. Let's go. Hallelujah. Se mi vuyi ku boheni ka vanhu mi va boha tinyuku ta von'we va kereke leyi. Hi valava. Hi lavaya. Amen. Ahe varhandzi va social media loyi a vulavulaka laha i Mana Gift na Phushi ya Mantiva. Xikongomelo xa namuntlha lexi na ta mi byela ku xona kumbe leswi namuntlha na ta mi byela ku swona eka madyambu ma namuntlha ku na video leyi nge le ku trendeni ya maapostoli lavo khongela Ziyoni. Leswi ni nga swi vula la ka video leya a swi tshamisekangi ku ya hi vukhongeri ani van'wana na van'wana va tshemba leswi va believaku swona leswi va tshembaka swona. So hi ndlela yin'wana mina ni nga Mana Gift na Phushi ya niri ni kombela rivalelo ka vakhongeli va Zion Church. So after that video clip swi komba ku vanhu a swi va khomangi kahle loko kha ni cheka na tin'wana ta ti-comments la van'wana a swi nga va khomangi kahle van'wana yes va hlekini. So there was a bit of a complicated one since comedian so swi tikomba ku nkarhi wun'wana wo kumeka as a comedian it tlule that thin line nkarhi wun'wana yes nga ndla fun hi vukhongeri mara nkarhi wun'wana kuma ku somehow u cross that thin line. So nkarhi wun'wana it's a bit complicated ku va a comedian ni nga swi vula xitano loko ni kha ni languta ku hi side ra mina and stuff like that na mhaka leyiwa. So delete. So it's complicated and kuna reason yo one kind of it's complicated guys because mina personally ni kha ni cheka this video clip laniwa ni zumazumini vanhu lava swi tikombi na ku a swi va kwatisanga as you can see maswo a va ri ku hlekeleleni a swi va kwatisa ku hi side ra vona a va swi teka as a joke as va swi tiva ku Mana Phushi i comedian swi komba va tshama tiko rin'we so va nga va kha swi tiva ku i munhu wa njhani. So hi cheka lava ri ku smile as you can see ku va ri ku hlekeni na loko vula ku yingisela audio kwala a va ri ku hlekeni. So I don't know ni nga yingisela even from this section here. As I've heard a va ri ku hlekeni. So koku vhele swi ya hi ku majority yi kumeka yi nga tsakanga mbi lava loko ri mi kuma ku maybe a va swi teke as a joke majority yi nga tsakanga. So ngo swi ve kahle ku va yona yi fika yi kombela ku rivaleriwa since swi komba na ku van'wana mara a swi nga ri va khomeni kahle and stuff like that. Na un'wana very Juliet va kombisa ku I'm not a member of the church but I find this offensive too. How do you say such about people? I understand is making content and stuff like that. Swi helisekini yi kombela ku rivaleriwa. Let's go. I'm very thick. Taka Khasero xidele xa ndhuma na mina no hlamala mhaka leyi kahle loko hi na ku yi teka ni vone xisongo ni fike ni vona kha phela fika tsala this post la fa kombisa ku help me to report Khasero ya account leyi ka yona. As you can see account has been bullying kids in his wall. There is a kid anga hundza emisaveni because of yena. So munhu yo ti hundzisa emisaveni a na swi vula straight ku hayi swa ti YouTube nkarhi wun'wana as you can see kwalaho. And kombela mi ni kumela ku u huma kwini and I wale kwini. He need to dance a little bit. I wanna respect on a serious note. Vatswari vo
laha va le ku rileni hi mhaka this guy and stuff like that. Zangi swi teka nkarhi ku se ni ya cheka akhawunti ya yena laha khanyi phela ni ya kuma good news ku xidenge xa ndhuma wa vanhu lava ti-bullying kwala he got arrested at Amuyeshe police station and to be transferred to Giyani police station. Lava vana va n'wina or whoever a nga buliwa hi this guy on socials tsutsumelani Giyani police station mi ya tsala statement. Maphorisa will take it from there. Ta nga swi vonangi loko a wu nga bulangi n'wana ka hina or swa ku vula loyi a nga hundza emisaveni a nga teka vutomi bya yena. You made a very big mistake. Vana vantsongo va nge rilisiwi hi wena. Focus on your mates. So that's what she wrote. So vanhu vo bula ko va nga delete to tala tin'wana ti-post but loko to vona kha ni vona some screenshots van'wana va nga fika va swi endla kwala such as you can see kwala maybe swi nga swa ha ri kona I don't know but just as a summary a khatsa ti-post to fanele a kombisa ku nga va tsundzuxa yini kokwani Chauke ku va nyimbise sivara wa vona and stuff like that as you can see kwalano. So va ri busy swinene ni kha ni cheka va ri busy so va yisa lava ku biwa va yisa kahle kahle walowo khasera again wa kha kombisa ku lexi a hi yindlu famba ni ka thomo mi ya vona yindlu hayi xibodzo lexi as you can see ka chingela yindlu ya Gagash as you can see kwalano ndi ku munhu loko hi hana yindlu wa tshama ka swo kona na vo xama ro kuboweni kwala Amerikweni loko a dya 3 million na swikenge wo swaka malamila and stuff like that. So mulakala ka nkarhi lowu a yi lose ngopfu va fiki va khomaketeni va fana ka lava minkarhi liya loko a yo khomeketela va yi ta yi sete a good example va swi tiva ku vo biwa swa ti-case swi hlwela leswi ma vula ku biwa va hi seta because swilo leswi va endlela ku kuma mali ka Facebook a ni Facebook these days yi nghenisa mali so it's a problem since yi nghenisa mali hi ti-post so swi ri a problem nyana mara I remember tingwele leti miri mavo enelo loko va yeliwa lo fo kuma a kona nchumu ntu wa kona ku hana mugayo ko kona ko kha I remember minkarhi leyi hagazo yi komisa ku yi ta ze va xava na mugayo minkarhi yaliya like a swi hlamarisa kahle va chingela yini ku ka vona nchumu or vo dzaha swilo yes loko a amukeza subscribe anta kombela mi click subscribe. Why undani khetha ku bosa ku una nsati why unendani khetha ku bosa ku una feme why undani khetha ku bosa ku wena nsati wa miyeti loko u tshika nga ku wona nsati wa minja u ni byeka loko wena nsati wa wena mi hambanini he mo hlayisa n'wana like u ndzi swin'wana swi nga twali undani khetha ni khetha ri nga zerela na viki la nga no swa ku n'wana vanhu la u nga twala ku murhi wa vanhu yani u va ku totete va ku chelele kahle sweswo u ni ndleni khetha na vafana navo ni vona